I čas sve moj danas vidim ću pokazati kako da ugradite LED traku ispred fioke. Kada otvorite fioku ona se uključi, a kad zatvorite ona se isključi. Od alata nam treba sljedeće: pištolj za lepak, lemilica, uz lemilicu naravno ide tinol žica i flaks, zatim treba nam makaze, sečice i kabel za povezivanje. Treba nam skalpel. Za montažni deo nam treba LED traka, vi možete staviti RGB, ja ću bele boje, napajanje za tu LED traku i dugme. Sad, ovo nije bilo kakvo dugme, ovo vam je posebno dugme. Dakle, pošto ćemo ovo ugradivati u komodu, on je kad je u prvom položaju, on provodi, a kad je u drugom položaju, kad se komoda zatvori i stisne dugme, on neće da provodi. Znači, takvo vam dugme treba. Inače, ovo sam izvadio gdje se pali računar. Znači, na ono dugme ima ovo. A možete naručiti na KP za 100 dinara. Što se tiče komode, ja ću ubacivati u drugu, komodu. Ovu komodu najviše koristim i uveče kad se zamrači, ja ne mogu lijepo ovo da vidim. I ako je upaljeno svetlo i dalje ne mogu lijepo da vidim. Onda sam prvo mislio da ovdje stavim LED trake, ali sam skontao da mi tu previše baca svetlosti, u smislu neće da mi baca svetlost to što ja želim da uzmem, i onda ću da stavim ovdje lijepo LED traku. Ja sam mislio da ovdje stavimo LED traku i da mi on lijepo dole baca svetlosti kao što sam naveo. On će dugme biti izastavljeno, tako da će on lijepo ovdje da uključuje. Sad, prije nego što namontiram, moramo prvo da vidimo koliko nam treba tačno LED trake. Znači, ja stavim ovako, znači između te sele dužine. I ovdje sam vidio da mi je ovdje taman. I gledajte da vam se ovdje preseče. Znači ovdje i tu dovodite glavno napajanje, znači 5 V i minus. I ja ću ovdje da stavim. Prije nego što zalepimo, mi ćemo da zalemimo ove kontakte. Da krenemo da lemimo. Prije nego što ćemo ubaciti ovdje, prvo ubeležiti, znači da lijepo znate, ja sam ovdje lijepo obeležio. I ovdje ćemo sada isječemo dok nam se lemilica greje. Sada, ovdje uvijek morate da sečete na ovo i gledate tu tačno sredinu. Dakle, znači sečete tačno ovako makazama. I sad nam je ostao ovaj deo. I uvijek gledajte da vam ostane ovako bakar, da bi mogli lijepo da lemite. Sad, dok nam se lemilica greje, mi prvo moramo dočistiti ove lijepo kontakte, zato što su oni, ja mislim, umazani u smislu da ne možete lijepo da priđete, jer zapravo ima neka folija ispod. I samo polako ovako grebete da bi dobili zapravo kontakt. Ali polako da dobijete ovo. Da bi dobili zapravo dole bakar, da skinete ovu foliju. Samo polako i dobit ćete to. I to je to. Sad je na red došlo lemljenje, dakle moramo ovo da zalemimo. I treba zapravo ova kao loptica se stvori. I isto za ovu drugu stranu. I to je to. I vidite kako je sad lijepo uhvatila. Samo da preporučim, nemojte koristiti one kineske zelene, nego bukvalno kupite ovo, inače košta 1000 dinara i ovo su vam najbolje. Koristite ovu tinol žicu, jer sa drugim ne možete raditi pogotovo kod Kineza. Sad ćemo da zalepimo. To u slučaju nekog simanja, da budemo montirali, da ne spadne. Da smo lijepo dobili tako da nam bijeli provodnik minus, a brown plus. Kad je u ovom položaju, on će da pišti, a kad stisnemo, on neće da pišti, jer je tako fioka.
Sada, pošto iz iskustva znam da ova traka može da se skine, to je u nekim momentima, ja vam preporučujem da možete čak staviti selotejp traku, to nikakav nije problem. To će biti sasvim dovoljno za više malo strana da drži traku. Se ovdje potruditi da ove ovdje, inače polako sa ovim telefonskim, nisu telefonski nego lanske, ali jako polako što se tiče sa njima. Jer toliko putljive da lako može sve da pukne. Ubacite ovdje i zalepite za ovo. I sad provodimo instalaciju. Sada, ja sam ovdje malu ispravku napravio tako što će ovako da izgleda na dugmetu, znači ovdje je bukvalno pod uglom ovako 90 stepeni. Vidite, bukvalno ovako uglom od 90 stepeni i napravio sam tako da ulegne. Sad ću vam pokazati. Izvukom i ovo će biti, dobro neće baš biti skroz, jer će bude zalepljeno ovako. I vidite kako je stisnuo prekidač. Sad ću vam pokazati zapravo kako izgleda. Morate na ovaj moj stari način. Zapravo, inače preporučujem onda lijepo da zalemite i to je to. Sada, uzet ćete USB ili od onaj USB od LED trake, tako da tu da povežete. Uzet ćemo plus i stavit ćemo na ovaj plavi, inače nije bitno kako povezujete ovdje, pošto nije uopšte bitno. Onda plus i ovaj ovdje. Sad malo pažljivo sa ovim žicama jer ovo je pucljivo, nisam trebao oduzeti, ne bih vam ove baš preporučio. I ovdje lijepo tako i uzmete minus, to je paralelno povežete. I to je to. I da zvanično pokažemo kad se otvori, lijepo zasvetli. I tačno može se sve uzme šta treba i mnogo lepše. I kad se zatvori, udari tamo prekidač i to je to.